Sevdalinka u srcu. Aşikuje Ademaga, aşikuje Ademaga, bijela dana ne ostavlja. Tamne noći ne preskoči. Pitala ga stara majka, pitala ga stara majka, jel ti čemu ta djevojka? Čemu i po čemu? Iz oka joj sunce grije, u obrazu krvca lije. Jesmi čemu i svačemu, čemu stara majko? Sevdalinka u srcu. Poštovani gledaoci, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nas u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu, našeg novog serijala, i imamo večeras priliku da se zajedno družimo, da sevdišimo uz naš ansambl Akustiko koji će da prati našeg večerašnjeg gosta, a veliko zadovoljstvo mi je naravno da večeras pozdravim, da ugostimo našeg dragog Nihada Kantića Šiketa. Šike, dobro ti večer želimo i dobro nam došao u ovu divnu emisiju. Dobro večer, hvala lijepo, bolje vas našao. Evo, zadovoljstvo mi je zaista večeras da sam među ovim divnim momcima Akustiko band koji zaista odlično radi svoj posao, a mi se i dugo i poznajemo, radili smo, hvala Bogu, a i između ostalog drago mi je da se pokrenu ponovo ovaj serijal Sevdalinka u srcu i evo, i ja sam počastovan što sam večeras dio ove priče. Odlično si to rekao, naravno i nama je čast kad god nam dođeš, počastiš nas divnim glasom, divnim pjesmama. Ne sumnjam da si večeras izabrao
dobar opus pjesama, onako probrano, sigurno, kako ti to znaš? Pa jeste, ja se uvijek trudim nekako da izaberem neke teške pjesme, jer nekako meni je zadovoljstvo da pjevam te teže pjesme, mada bio sam na početku skeptičan, ali na samoj probi sam vidio da tu nekako ide i momci su dobri, dao im vjetar u leđa, nadam se da ćemo to odraditi kako treba. Kako da ne, ja se iskreno nadam da će naši gledalci večeras uživati uz prelijepi sevdalinke. Mi moramo da čuvamo tradiciju naše zemlje i da čuvamo naše nacionalno blago, a to je blago svih onih koji ga njeguju, koji ga čuvaju u svom srcu. Šike, reci mi, molim te, koju ćemo pjesmu slušati za početak? Prva pjesma je svima poznata dobro, Radobolja. Meni draga pjesma i mislim da je pjesma zahtjevna, ali trudim se da je zaista dobro otpjevam i evo, pokazat ćemo sad u ovim momentima. Tako, idemo. Znači, prvi muzički pozdrav. Uživajte, dragi gledalci. Hvala. Što li mi se, što li mi se
lice poljubio. Sevdalinka u srcu. Dragi Šike, ti si stvarno večeras izabrao prelijepe pjesme. Evo, ja moram samo da ponovim neke. Moj prijedor je pun si mi sevdaha, pa pod Tuzlom se zeleni meraja, ašikuje Adem Aga. Šargija na zidu, ta pjesma mi se posebno svidjela jer sam je jako rijetko čula. Možda jednom samo u životu. Ti si zaista čovjek koji svojim glasom pronosi u stvari ljepotu Sevdalinke. Imaš jako duboku emociju, kao što imaju i svi ovi tvoji prethodnici koji su učestvovali evo u ovom našem novom serijalu Sevdalinka u srcu. Ja se nadam da će naši gledaoci mnogo uživati, jer smo okupili zaista jednu, da kažem onako, grupu najboljih, najjačih interpretatora narodne pjesme iz Sevdalinke. Naravno, hvala ti prije svega na tako divnim riječima i hvali koju meni koju zaslužuješ. Hvala ti. Pa vidi, ja sam od samog mog početka, još od djetinjstva, nekako uvijek težio ka tim težim pjesmama. Rekao, ako njih savladamo, da će mi biti ostalo sve lako. Tako da zaista i danas ja volim da se neka upuštam u tu avanturu. Pazite, Safetova pjesma koju ćemo također da čujemo, ja sam čovjek od Meraka. Ja još nisam čuo da se neko usuđuje da pjeva tu pjesmu, barem na televiziji javno, ovako to u kafanama, restoranima ide. Ali zaista je zahtjevna, teška je pjesma i evo ja se odlučio večeras da i nju pjevam. Ima sijase dobrih pjesama, samo ne možemo doprijeti u jednoj emisiji do sviju. Znači, bit će ako Boga još, neka ćemo i ponoviti emisiju da ponovo se vratim pa da otpijem neke još možda i zahtjevnije pjesme. Naravno, kad nam dođeš ako Bog da drugi puta, ja se nadam da ćeš opet ovako da probereš pjesme. I ti zaista jesi čovjek od Meraka i znaš to dobro da radiš. Pa vidi, ja volim zaista, pokušam i detalje da skinem, jer smatram da to mogu i u većini tih stvari uspijevam, koliko toliko uspijevam, tako da imam zaista dobre kritike od svih mojih fanova koji kažu, bar me oni podržavaju, svaka ti čast, uneseš i emociju i sve to. Pa pazite, pjesmu ako nema emocije, ako ne uneseš emociju, ona gubi. Upravo tako. Ne dopre do slušalaca. Tačno. I koja pjesma inače se u studiju ne otpjeva sa emocijom, ona ne može biti tako lako. Tako je. Slušalci to i tekako čuju. Na publiku i oni to primijete. To je ono što nas naježi, to je ono što nas dirne tamo gdje smo najtanji. To je to otprilike. Reci mi, šta radiš ovih dana, Šike? Znam da imaš dosta poziva, sigurno, kako u našoj zemlji, tako u inostranstvu. Ima, hvala Bogu. Pa vidi, Sabina, da prvo kažem, ja u posljednje vrijeme sam malo povukao ručnu, pokušavam da manje radim nego što sam nekad radio, ali da to bude zaista upečatljivo i dobro. Znači, radiš na kvantitetu. Tako je. Kvalitet je meni imperativ, tako da ne želim da se pojavljuju na raznim mjestima, pa da to ne bude baš onako, nego uvijek se za te nastupe spremam baš maksimalno i zato ih je manje. Gdje god dođem, da mi je da otpivam, da osjetlam, što kažem, mi obraz i nadam se da sam to večeras isto uradio u emisiji, u stvari uradit ću i nadam se da će publika koja će pratiti ovu emisiju uživati svakako. Idemo sa narodnom muzičkom numerom. Biće to pjesma koja će nas također dirnuti u srce. Šike, izvoli. Može, hvala ti. Hej Munira, gdje ti je moj harem? Hej Munira,
gdje ti je Muharem, gdje ti je Muharem. Otišao je u Cazina sajam, otišao je u Cazina sajam, u Cazina sajam. Da mi kupi svile za dimije, da mi kupi svile za dimije, svile za dimije. Lipa cvića naokolo bišća, lipa cvića naokolo bišća, naokolo bišća. Lipa cvića, a niđe mladića. Lipa cvića, a niđe mladića, a niđe mladića. Sadila ga Ajka iz Šturlića, sadila ga Ajka iz Šturlića, Ajka iz Šturlića. Sevdalinka u srcu. Šike, svjedoci smo da danas zaista imamo jedan, da kažem, rasadnik mladih pjevača koji itekako njeguju sevdalinku, našu tradiciju. Oni to rade na najbolji mogući način, a u stvari to uče od vas. Slijede vaše korake i ide im to dobro. Mnoga imena su se zaista iskristalisala, da tako kažem. I ja se slažem s tim i ja sam naravno primijetio, svi smo naravno svjedoci svega ovog zbivanja, raznih festivala koji se dešavaju i ovdje u regionu, tako da vidim, Boga mi, da i u regionu kako da ne u drugim pjevaju sevdalinke. Hoću reći, srpska plejada je zaista mnogo voli sevdah, što je veliki znak da je sevdah ponovo u opticaju, da se ne zaboravlja i trebamo da ga gajimo i da čuvamo od zaborava, jer to je ono što si ti rekla na samom početku, to je naša kulturna baština koju treba njegovati. Tako, i ne samo naša, nego svih onih koji je vole i u drugim državama našeg. Jeste. I mnogo mladih ima koji to upražnjavaju, što mene raduje. Vidim na našim televizijama, barem bosanskim, gdje i dečkići, oni mali. Tako je, u osnovnoj školi već. Osnovci koji usuđuju se i pjevaju te sevdalinke. Jako teške pjesme, zahtjevne. To je veliki razlog za radost. Vjeruj mi da ta omladina ponovo pjeva sevdah i nadam se da će oni na tome i nastaviti. I to je pokazatelj da sevdalinka nikad neće da iščezne, da prestane postojati. Šta slušam u nastavku? Isto tako jednu lijepu. Ja bih voljela da nam otpjevaš Džul Zuleha, jednu jako zahtjevnu pjesmu. Jako zahtjevna pjesma. Pa meni je strašno ta pjesma draga. Ja sam je još kao klinac naučio. Moj babo Rahmetlije slao me da kupim tu ploču na jednom, mi smo prije zvali Trafika. Kiosk mi to danas kada Trafika. Kaže, idi sine na Trafiku i kupim tu ploču. I dešavalo se kad god se ta ploča, mi smo imali one stare gramofone gdje se ploča ispara.
pa onda... Tako je, pa malo ono, Jeste, zvuk onda se kaže, poremeti. ponovo je kupite, ima u fonoteci. To je jako dobra stvar i ja mnoge ploče te imam, danas čuvam, jer ovaj dio u Srebreniku je, hvala Bogu, nije zahvaćen bio onim belajem koji nas je pratio od 92. do 95. Tako da su neke ploče i sačuvane, imamo ih i danas u arhivi. Odlično, to je svakako dio naše kulturne tradicije. Tako je. Eto gdje sam
Alinka u srcu. Reci mi, ova pjesma Šargija na zidu, jako rijetka. Pa Šargija je ponijela, to je moja pjesma koju sam ja snimio od 2000 i koje je nabijaše 23. ili tako, 23. 24. 23. Aj sad nije bitno koji je datum. Da, već smo je pomenuli u emisiji, ali malo mi reci o toj pjesmi. Znači, snimio si je... Jeste, na festivalu koji organizuju Milkunići. Da. 16. festival je to bio Tuzlanski Sevdaha, gdje sam ja ponuđen da pjevam tu pjesmu među brojnim interpretatorima. Jeste, i to u takmičarskom duhu. Ja sam bio malo skeptičan, rekao sam imam dosta nekih pobjeda i s festivala i nagrada. Ali je bio pun pogodak, sigurno. Da li bi bilo, rekao, dobro, sad da me neko pobjedi, znaš, teško ću to podnijeti. Šalim se, naravno. I prihvatio sam ja tu pjesmu i Boga mi ponijela je epitet najbolje i osvojila je prvo mjesto. I dobio sam plaketu Safet Isović, što je to odlično. Za mene baš nešto što svaki moj kolega i interpretator očekuje u životu da nešto tako prestižno dobije. Čestitam od srca. Ja sam nju dobio, pjesma je stvarno dobra. Nije, naravno, ja sam tu samo interpretator, nije, da kažem nije što je moja. Ona je sad u mojoj interpretaciji, ali jako teška, jako zahtjevna. Kad sam je prvi put čuo, to je uradio moj... Ti si joj dao svoju emociju. Pa jesam i ja sam doprinio naravno tome svemu i nekako sam je iznio baš onako kako je to zamislio kompozitor Slavkoni, Slavko Stefanović Slavkoni. Jako izuzetan muzičar i dobro pjeva i on kad je otpio utorku, čuli ja hoću ovako kao što je on. U njega je pun glas emocije. I stvarno, kad sam izašao na festival... Ti si poznat po dubokoj emociji. Dobio sam tu prvo mjesto i eto, ta pjesma zaista nada se da će zaživjeti. Hoće, sigurno, zato što se baš govori o ocu, a svi se nekako prisjećamo naših roditelja kad su svirali neke instrumente, voljeli neke pjesme, to nam ostaje kroz cijeli život. Pa Šargija je prvi instrument uz koju se izvodila Sevdalinka. Tako je. Tako da mi je jednom i Hanka, baš dok je bila u žiriju tu večer, ona je bila u žiriju, rekla i kaže... natjerao se mi suze na oči, moj, kaže, babo je nekad Šargije pravio, evocirao si joj sjećanja, naravno. I ona kaže, vjeruj mi, suza mi je krenula kad sam se sjetila svega toga, baš ista stvar mi se desila u životu, tako da me, kaže, radi što tu pjesmu si večeras otpjevu. I zato i ta pobjeda i sve je to bilo. Dobio sam pobjedu, što me posebno učinila sretnim i imam plaketu. Divno. Idemo da počastimo naše drage gledalce sa još jednom pjesmom našeg Nihada Kantića Šiketa. Uživajmo. Od malena gledam Šargiju na zidu, ko da broji dane i kune sudbinu. Pričale mi često sve moje komšije da se od nje babo razdvajao nije. Našim su sokako zastajali ljudi kad zapjeva srce iz dubine grudi. Zašto li je digo ruke
i živio s tugom do posljednjeg dana. Nikada ga nisam vidio da svira, niti je kome dao šargiju da dira. U njoj bješe neka sakrivena tajna koju nije rekao sve do sudnjeg dana. Prvi put sam čuo mamu kako pjeva, dok mu oči bjehu dva jezera slana. Tajna više ne bi možda bila tajna, da šargija može zapjevati sama. Tajna više ne bi možda bila tajna, da šargija može zapjevati sama. Sevdalinka u srcu. Šike, zaista si neko ko ima veliki, veliki broj hitova iza sebe, dugi niz godina tvoje uspješne karijere. Reci mi koju bi pjesmu u stvari izdvojio kao svoju ličnu kartu od svih koje si snimio do sada? Često moje kolege kažu sve su mi drage. Recimo pjesma, prva moja ploča koju sam 82. davne godine snimio, Gdje je žena koju sam volio. I kad sam prvi put čuo sebe na onom Walkmanu, baš su i meni suze tada navrle. Od radosti, od dragosti da sebe čujem u eteru kako to zvuči. Međutim, ako me pitaš koja je moja pjesma kao je najpoznatija, moja lična karta je... I najveći hit. Jeste, to je zasigurno pjesma Kako starim sve te više volim. Dino Merlin je tvorac i on je kompletan kantautor, tako da zaista ta pjesma nosi epitet najbolje. I svu svoju snagu, ima jaku poruku, jako često se izvodi. Jeste. Pjevaju i mladi i vrlo često se čuje na svirkama, na ovako uživo nastupima. Rekao bi da je to ta pjesma, mada ima njih još koji su meni jako drage i koje su možda zabilježile više pregleda nego Kako starim. Ali Kako starim je ipak pjesma najjača. Baš mi je drago. Mi ti čestitamo od srca i želimo da puno takvih hitova još napraviš. Nego još nešto me interesuje. Da li si snimao Sevdalinke za arhiv? Da li možda imaš u planu da snimiš neki opus Sevdalinki jer ti to izvodiš, svi znamo kako? Vidi, ja sam malo polijena osoba. Davno sam to trebao raditi, imao sam to moraš. Dosta ponude iz BHRTA, gori radio, televizija Bosne i Hercegovine, tamo u studiju da odlazim i da to snimam, ali uvijek se nešto ispriječi, nešto što ti je kao preče i onda odlaziš da te zadatke obavljaš, a zaposliš ovo što je vrlo važno.
Ja se slažem da mogu Sevdah stvarno dobro da pjevam i trebao bih da snimim bar 10-12 pjesama koje bi neki ostavili moj pečat u narodu, da poslije mene mogu da slušaju i moju interpretaciju kada u pitanju Sevdaha. Ja volim Sevdah. Ja često kažem na svojim gostovanjima ovako u nekim emisijama, iz ove perspektive kada bi sve to gledao i šta bih ja sad odlučio kad bi moglo od toga da se živi, u budućem vremenu ne bi više nikad zapio niti jednu turbo pjesmu, turbo folk, kada bi mogao da živim od Sevdaha, ja bi samo Sevdah pjevao. Takva je situacija da se baš i ne može živjeti od Sevdaha, izvodeći Sevdah, ali svakako, svi mi, evo, kolege smo svakako na svakoj svirci, na svakom našem nastupu, Sevdalinka je neizbježna. Ne, ja upražnjavam. Ja na svakom svom nastupu, da li se to kome svidlo ili ne. To dobro znam. Ja imam blok jedan pjesama Sevdalinke koje ja otpjevam i sad ima onih možda koji negoduju. To omladna koja nije ni rođena ni kad sam ja počeo snimat kamoli da Sevdah... Sevdalinka ima svoju publiku. Ali Sevdalinka je nešto što je rangirano, i neizbježno gledajući od ozgo, prva je. Neizbježno da se na bilo kojoj manifestaciji, na nekom bilo kojem nastupu ne otpjeva. Ja bar to radim, a vidim da mnogi kolege moje to rade. Da, evo to rade mladi i to je znači znak da zaista Sevdalinka živi i živjet će vječno. Tako je, nadam se i ja. Dragi gledalci, idemo još jednu muzičku numeru da poslušamo i da uživamo. Pod Tuzlom se zeleni meraja, zeleni meraja, aman prostrta serđada. Na serđadi džumrukđijamu aman džumruk uzimaše. Svaka cura požut dukat daje, požut dukat daje,
aman đerdan ispod vrata. Uzmi mujo mene i đerdana, mene i đerdana. Aj, rodiću ti, aman sina od Megdana. Aj, rodiću ti, aman sina od Megdana. Aj, kakve ajka, aj, kakve ajka, crne oči ima. Aj, jadna dođi bona, crne oči ima. Aj, jadna dođi bona, crne oči ima. Aj, da me hoće, aj, da me hoće pogledati ima. Aj, jadna dođi bona, pogledati ima. Aj, jadna dođi bona, pogledati ima. Aj, kakve ajka, aj, kakve ajka, medne usne ima. Aj, jadna dođi bona, medne usne ima. Aj, jadna dođi bona, medne usne ima. Aj, da me hoće, aj, da me hoće poljubiti ima. Aj, jadna dođi bona, poljubiti njima. Aj, jadna dođi bona, poljubiti njima. Sevdalinka u srcu. Dragi Šike, moram da te pitam, obzirom da znam da jako često ideš i van granica naše države, da često radiš u dijaspori, da te tamo željno očekuju, da te vole, da jednostavno
vole kad im dođeš i znaju kakva će to u stvari svirka da bude, kakav izbor pjesama, jer ti si zaista pjevač koji drži do emocije, bira pjesme, što smo evo upravo i mi sami vidjeli, naši gledaoci. Kako izgleda tamo to kad ti dođeš na ta sjela, koje se pjesme traže, imaš li nastupa već ugovorenih i tako? Da. Pa vidi, što se tiče dijaspore, naravno često sam i tamo i mogu ti reći da tamo se više traži sevda nego ovdje. Valjda su ljudi nostalgični. Upravo sam to htjela da kažem. Ljudi su nostalgični i vole da barem čuju sevdalinku ako već nisu na prostorima Bosne i Hercegovine. Tako da je meni zadovoljstvo. A ja opet jedva čekam, žudim za tim da neko kaže može li sevdalinka. I onda se ja oslobodim i zaredam mnogo tih sevdalinki. Jer to su obično sad gdje ja nastupam BH klubovi. Ima folklor i i BH klubovi, tu su obično ljudi Bosanci, dođu i katolici i pravoslavci, ali manjina dolaze tamo u dijaspori, svi tam nema mnogo nekih podjela, dolaze ljudi, druže se. Tako da znači sevda se najviše upražnjava, a što se tiče atmosfere, ljudi stvarno znaju da uživaju. Mi izaberemo neki repertoar koji će biti pogodan i za omladinu, a boga mi za one koji su malo u godinama, jer i oni vole sevda, a oni mlađi vole da igraju i onda... Uz njih će i oni zavoljeti sevda svakako. Napravimo jednu kompilaciju da to bude kompatibilno za sve i onda bude fešta fantastično. I evo, kad smo već kod toga... Ugovorio si sigurno dosta nastupa. Pa jeste, evo, ja inače Krajinu strašno volim. Nije ovo što je sad na televiziji, zaista ja u Krajini imam mnogo nastupa i to je publika. Poslije svake strofe, Sabina, dobiješ aplauz. A to je nagrada za pjevača. Ma ne treba mi nikakav fening. Aplauz je nešto što je pjevaču najdraže. A to rade u Krajini. Upravo si rekao ono što je nama pjevačima najdraže. To je neki vjetar u leđa. Super, bit će lijepe pjesme sevdalinke, bit će divan repertoar. Nadam se da će uživati. Jer si ti čovjek od meraka i gdje god je šike, tu je merak. Ja volim merak. Tu se sevdiše, tu se uzdiše. Bez sevdaha nema meraka. Tako je. Mi ćemo da poslušamo, Šike, još jednu tvoju pjesmu koju si nam lijepo stavio na ovaj spisak, ne znam, sve su ljepša od ljepše. Hej Munira, gdje ti je Muharem? Evo, za naše krajišnike. Moj prijedor je, pun si mi sevdaha. I to za njih, zato izaberem, volim te pjesme, one su zaista, pogotovo ta Munira je nekako specifična pjesma, ima lijepu priču i volim je često zapjevati, pa i tamo kad sam ja je često zapjevam, a krajišnici kao i svi mi što volimo iz svog rodnog mjesta vole svoje pjesme i evo, prilike da napjevam. Tako, imaju dosta krajiških pjesama. Imaju. Tako i krajišnici su poznati kao dobri pjevači. Jesi pjevao u Sandžaku? Kako da ne, u Sandžaku sam ja rado viđen pjevač i gost, imam dosta prijatelja. Kada u njima nađeš dobrog prijatelja, onda znaju da bi za tebe sve dali, a ja ih imam mnogo i hvala dragom Bogu. Teško ono ko nema prijatelja. Tako je. Ja volim prijateljstvo, volim druženja i ima ih, ne mogu nabrojati koliko ih imam. Gdje god sam otpjevao svadbu u Sandžaku, s tim ljudima sam i dan danas u nekoj vezi i mi čestitamo jednim drugima neke rođendane, bajrame, ali se i van toga čujemo, jer ljudi izraze želju jednostavno da čujemo i glas i da kaže gdje se Šike, šta ima, jer zašto? Ostavio sam zaista dobar utisak. Ja prvenstveno volim da ostavim ljudski utisak, dojam, kao utisak, čovjek tako i te stvari, a ne samo pjesmi. I kako stariš, sve ih više voliš. I naravno, pjesme, i ljude. Idemo da slušamo još jednu muzičku numeru, dragi gledalci. Uživajmo svi zajedno. Moj prijedore, pun si mi sevdaha, pun sevdaha lijepih djevojaka. U prijedoru pokraj vode Sane, kolona
narastu mi sokolova krila, kad mi tvoja kosa na padne, svako jutro ljepše mi osvane, kad mi tvoja kosa na padne, svako jutro ljepše mi osvane. Moj prijedore, u srcu te nosim, planinama tvojim se ponosim, i na tvoja polja oklosane, što mi na mom srcu rane, i na tvoja polja oklosane, što mi liječi na mom srcu rane. Bosne proć, pa da mi je sa večera iznad Bosne proć. Tad se bolni uzdisaji nižu zvijezdama.
samo jednog grlila bih bijelim rukama. A još kad bih na njegovoj aman ruci zaspala, pa makar se do vijeka ne probudila, pa makar se do vijeka ne probudila. Sevdalinka u srcu. Dragi Šike, dragi moj kolega, ne znam kako bih te sve nazvala, ti si zaista meni jako drag čovjek. Vrlo Hvala često ti. smo i radili zajedno, Pa, susretali naravno, se na naravno. raznim festivalima, svirkama. Hoću da ti kažem da mi je velika čast bila, prije svega i svima nama, a vjerujem i našim gledaocima, što si nas počastio svojim slavojskim glasom, što si nam donio tu emociju ovdje u ovaj naš divni studio uz akustiku ansambl koji su te jako divno pratili. Jesu. Jesi zadovoljan? Jesam, pa dobro, ja se s njima poznajem već duže vrijeme i mi znamo dosta toga zajedničkog, tako da nama i probe i nisu potrebne. Tako Hvala je. tebi na tako lijepim riječima, mnogo si me večeras izhvalila, ne znam kako sam to zaslužio, ali što ti reče kolege, smo i mi kolege, treba zaista da poštujemo jedni drugi i da samo o jedni o drugima pričamo i mislimo jedno drugima dobro. Tako je, da širimo ljubav tako kroz i da pjesmu. pomažemo i u tezgama. Ako si zauzet u tezgu, ti preporuči Tako je, tog i toga, tako sam ja solidarnost. vazda. I drago mi je da sam ja, pazi, ja se osjećam ovdje, ja sam čovjek ove kuće i ja sam To maltene dobro znamo. na osnivanju ove kuće sam krenuo Tako je. od samog početka. Kada sam tako te da zvala u Radio emisiju, Televizija odmah Valentino je si. meni nekako moj drugi dom, tako da se ovdje zaista osjećam uvijek komotno I nama. kao kod svoje kuće. Hvala ti Bilo na mi tim je divnim večeras- riječima. Da, bilo mi je večeras lijepo. Nadam se da sam koliko toliko ispunio vaše očekivanja. Evo, za kraj ćemo otpjevati jednu još najtežu možda pjesmu Safetovu i ovom prilikom želim naravno da se zahvalim tebi, da se zahvalim momcima Hvala lijepo. za kamerama, za Cijeloj ekipi. Naravno, cijeloj Obiteljske ekipi televizije Valentino. i u režiji, cijeloj ekipi, naravno, obiteljske. Emisija ti se sviđa, Televizija. Sevdalinka u srcu. Odlična, Novi pa ja koncept. sam i prije u nekim emisijama tim bio, tako da znaju oni da ja volim Sevda, zato i nisam odbio i rado ću se odazvati naravno tebi kad god budeš to tražila, ako ne budeš Hvala ti Šike. U ime svih naših gledalaca, Eto. u ime obiteljske televizije Valentino, uvijek ćemo te rado zvati, počastio si nas svojim glasom i idemo da slušamo pjesmu Ja sam čovjek od meraka, što zaista i jesi. uz pozdrav svim gledalcima Tako je. obiteljske radio televizije. Zaista ti hvala još jednom od srca. Evo, mi te pozdravljamo, cijela ekipa obiteljske televizije Valentino. Naši gledaoci su imali priliku da uživaju u tvojim pjesmama, tvojoj emociji. Ako Bog da, gledamo se iduće srijede, drage gledaoci, u 20 sati. Pratite emisiju Sevdalinka u srcu. Imaćemo ovako divne goste poput našeg Šiketa i svih njegovih prethodnika, da kažem. Hvala na pažnji i do gledanja. Ja sam uvijek isti, dušu dajem svakom, sve što radih i sad radim, uvijek sa merakom. Probao sam mnoge životne ljepote, al za tobom dušo uzdah mi se ote, uzdah mi se ote.
Ja sam čovjek od meraka i sevdaha. Voljet ću te, dušo moja, do posljednjeg daha. Do zadnjeg uzdaha. Sve što ljudi vole meni strano nije. Kad se pjeva i ja pjevam, pijem kad se pije. Volim sin duhana i sevdah jarana. Ti razmisli, dušo, da li ima mana, da li ima mana. Ja sam čovjek od meraka i sevdaha. Voljet ću te, dušo moja, do posljednjeg daha. Do zadnjeg uzdaha. Bolje ja da kažem nego drugi neko, da nas trošim i potrošim što sam juče steko. Kada nešto zameračim, sve bih za to dao. Ako želiš, dušo, svojom bih te zvao, svojom bih te zvao. Ja sam čovjek od meraka i sevdaha. Voljet ću te, dušo moja, do posljednjeg daha. Do zadnjeg uzdaha. Sevdalinka u srcu.